Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Базар Алам каналынын катталуучулары. Бүгүн 14 март 2026 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Сиздерге экинчи чыгарылыштан аяктан жылкылар тартып көргөзөм. Лайкты басып колдоңуздар. Каналга аталганды унутпаңыздар. Так, бул тайдан баштайын. Мунун жашы кандай экен, шеф? Полторашка. Полторашка. 1,5 жаштык. Еркек тай момунда болгон. Так, мунун каны кандай болуп калат? Абакан. Каны Абакан. Бул каякта туулду экен? Келди. Кыргызстанда туулган бу, энесинин курсагында келген. Энесинин курсагында келген. Негизи Кыргызстанда туулган. Bir aydan keyin tуулуптур. Так, баасы канча мунун? Баасы 270 миң экен. 270 миң. Бул үйрөтүлдү элекпи? Жок, үргөтүлгөн эмес. Үйрөтүлдү экен? Мына. Жакшы кеми бар. Варианттар жок. Жок, вариант жок. Вариант жок. Так, могу жылкыда сизге карайбы? Мага карашты. Мына экен. Мына айгырды көрдүңүздөрбү? Так, бунун жашы кандай экен? 3 асы 6 жаш. 3 асы 6 жаш. Баасычы? Баасы 280 миң. 280 миң сом. Так, буту колу таза. Таза. Жеп ичиши кандай? Жеп ичиши гарантия дейт. Көрүнүп турат, жетти. Бою канча чыгат бою? 1.65 өйдө айдап плюс. 1.65 плюс дейт. Уровеньге 1.65 деп кое берет. Уровеньге 1.65. Колго жоош эле бул? Жоош. Жоош дейт. Так, булардын эми меси бар эми мунун. Улагы үйрү тамай экен. Улак үйүр таамай дейт. Улакка чабып улак алам дегенде понедельник күнү келсин, понедельник күнү глобуста улак бар. Понедельник күнү глобуста? Кайсы жерде ал глобус? Кругойдо. Круговойдо дейт. Жанагы Дордойго кетип атканда. Дордой жакта, Круговой жакта улак бар экен. Ошол жерде көлүп, Ошол жер салып көрүп аласың экен. салып көрүп туруп ала берет, Мына. Көрдүңүздөрбү? Кеми бар айтылган бул адамга. Кеми бар экен. Кеми болот экен. Номерди айтыңыз эми. 702 менен. 0702 29 29 03 03. Мына экен. Мына эки тайдын, мына эки жылкынын баасы, мына тай бул. Онда болгон жылкы, ушунун номери чала бересиздер. Содаңыз берсин. Так, бул жылкыларды да көргөзүп коелучу. Ассаламу алейкум. Так, канчанан экен? Могу жигит сеники канча? 170. Сиздикичи? 200. 200, 180 дейт достор. Жакшы. Мунун жашы кандай? 4 жаш. 4 жаш. 5 жаш. Майда 3 жаш. Майда 3 жаш болот экен достор. Мына көрдүңүздөрбү? Так, улакка кирелек. Киргенби? Болчу кара. Бары бар. Бары бар. Улак үйүр. Бул кирелек ушу. Жок. Үйрөтүш керек мына. Жакшы. Так, булардын номерин айтыңыздар сразу эле. 0708 200 068. Сиздикичи, шеф? 704 19 15. Болчу? 508 09 11 39. Мына. Чала бересиздер достор, содаңыздарды берсин. Так, биз эми бул жака кеттик. Тайларды көргөзөм. Пулун Б дегендей. Бир четтен көргөзөйүн азыр. Рабочий улактын жылкыларын көргөзөм. Бул тайларды көргөзөйүкчү. Эртең бул жерден басып болбой калат. Вообще. Толо болот да негизи. Байга канча экен тай? 75. Эркек ургачы? Ургачы. Мына 75 миң сом. Так, сизге канчасы? Канча сурайсыз? 75 бул да. Эркек, Эркек. Мына. Эркек тай 75. Тойго жетеле бара турган тайлар да бул, көрдүңүздөрбү? Онда болгон. Канча экен бул жигит? 160 миң. Жашы кандай мунун? 6 асы. 160 миң сом. Мо тайлар кимдики? Так, bunun iyisi yok. Tak. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Şef, kança suraysiz bular? 65'ten 80. Ol 80. Bunlar 65'ten urgaçılar var. Urgaçlar bolça. Bu da urgaçı. Төртөө тең ургач экен. Булар эми канча айлыкта? Bunlar 8 ay, 7 ay, 8 aylıklar. Бул мындан чоңураак окшойт. Bu 10 aylık.
10 ай. Ондай болған бағалар. Номер қалдырбайса? Жоқ, қалдырасыз. Айтып қойыңыз, сұрайды. 700. 0700 03 03 62 17. 62 17 дейді. Не алайын деп келдің? Мал, Не мал? торпақ. Торпақ тай алам дейді. Базарға келіп тұр. Так, ол қарадай сұрайшы. Қанша байка бұл сұрайсыз? 65. 65 еркек, а? Erkek. Еркек дейді. Қаша қанша екен бәке? 60 da da. Бұл 60 еркек, а бұл да? Еркек дейді. Бұлар сіздікі бәке? Ауа қанша сұрайсыз? 80. Еркек ұрғач? Ұрғачы. Жашы бір жаш па? Жазға бір жаш па? Уже жаз болды да азыр. Ұрғачы 80 дейді. Так, мына кем оны олған жылқы тайлар. Олар қанша байка бұлар? Я. Ұрғачылар 75. Bir жаш болды болек бе? 8-9 айлықтарды. Жақсы. О, кімдік екен? Сіздер кім? Бұл тайча. Бұл да, мұның ейізі жоқ. Бақырып тұрады маяқта. Маяқты не көрейінші. Ya қайсы сатылды? Қаншаға кетті бұл? 50 мыңға. Еркек бұрғач екен? Еркек мына. 50 мыңға сатылды. Ақшаның есепті болса. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрайшы бұларға? 55'ten. 55'ten. Erkekler ha? Narkıdağı çok mu? 75. Bu 75. Bunlar. Semizire yok şeytan. 50-75. Vay kaça sırayız bu? 70. Erkek mi kaç o? Erkek buna. Ondan tay bağlar. Beyler yok mu beyler? Beylerde sırayın edimine yok. O 50 vurgaçı erkek mi? Vurgaçılar. Üç ötek. Üç öten vurgaçlar mı? Vardı vurgaçı var. Var vurgaç. Bayka kançadan bular? Bular jaman kımbat. Kımbat boğunda kança? Assalamu alaikum. Kandayız ne? Elhamdülillah. 700 mingga. 100 milyon açtı. Açtı mı? He. Açtı kaçan kılarsın de? Buyurgan günü de. Ya, aytpaysın be canım. Bulardan boğazını aytınız mı? 75'ten. 75'ten. Vurgaçı erkekler. Vurgaçı. Bunda vurgaçlar. Bir yaş bol elek ha bular. Dançak parada da çıkarıp koy. Dancaktar buna ki. Buların numarini aytınız ya. Sulu eken bular. Aytınız. 501 milyon. 0501 15 42 ne? 23. 15 42 23. Kemi var. Kim var? Varyantlarçı. Ya yok ya varyant. Çok akçakalı. Altın kalmasa atken de çarpı koy. Altın kalmaca degen buna dostlar. Çalasızlar. Gördünüz mü? Sodanız versin ha. Tak. Vayka kança sırayız bularga? 58'den. Erkek vurgaçlar. 4 öten erkek ha? 58 minden deydi dostlar. Erkekler. Tak. Beyler kalktı var eken hem. Bey yok tapaydı. Kança kamayka be? 165 liradan. 165. Assalamu alaikum. Tamam. Tak bu kançanın tuğanı. Туғанымыз жаңы той. Бірінші туып болды. Так, onda baytal eken ha bu. Байтал 3 жас. Боз. 3-ке шығады. Aprelge 3'e çıkar. Boğaz emezsen daha. Қашты десет, ошо ороз ағағын алып айтып келе қойын. Бирок енесі төшкө көтөрөт да. Buna. Kaçtı. Дешти. Үй жерде жүргөнөчү. Bırak toşnasını bilmeyiz ha. Бирок төшкө көтөрөт да. Енесі да төшкө көтөрөт, бул да төшкө көтөрөт да. Töşke götürür. Енесі да төшкө. Boyu kança çıplatın? 1.65'ten öйдө байка. Bu daha öset de bu. En öyle 3 yaş kılsa. Buna. Bazını kança dediniz? 165 dedim. 165 bin. Bağ verdiği pazar sırada. 150 сразу бербедим. Kança göresin onu. Magazinski bağ. 160 olsa berem deydi dostlar buna. Бозду. Butları cevişi taza bari. Таза байка. Buna. Жақшы. Номерді айтасың да? 0999 03 04 14. Buna. Dostlar çalasızlar mağımda olған. Baytal. Sodağınız versin.
Так, qancha ekan bu jigit? 90 ming. Erkek urg'achi? Urg'achi. Bir yaş bo'lalak. Bo'ldi. 90 ming so'm deydi do'stlar buna. Bu kimniki? Qancha aka bu? 115. Boylovda turgan. Qancha dedingiz? 115 mi? Gördünüzler mi? Onda olgan. Boylovda turgan deydi. Baytal. Tak, bu erkek qancha? Bunda semdirak. 115 bağısı ödeyeli. Ördeyli. Bular paltarar qancha dediniz? 2 yaşlar var. 2 yaşlıklar bunlar. Sen urg'achi bir erkek ökölü o'zi dağı var mı? Dağı var endi uyda at ko'rinib turadi. At ko'rinda turadi deydi do'stlar. Var. Yaxshi. Nomerni aytmaysiz bunda. Nomer 0700 61 22 50. 61 22 50 0700. Yaxshi sodağınız versin. Dostlar çalasızlar bunlar. Ta. O beyler kimdik ekan ya? Bunu sorayıqchi. Ne deydi? Kimdik? Kimdik ekan bu? Soda olota var. Qancha ekan bular neyse? Arganda ekan bala. 175'ten dedi. 175'ten boğazlar okşat ha? Öyle o da. Öyle bozuk şey. O biri öyle. Var Rusya'dan kelgen mi diyeyim ha? Rusya'dan Mesli var mı? Mesli. Qancha baş hazır? 6 baş. 6 baş. Biri boğaz mı? Ortam sürüp var. Boğaz okşayt biri ola. Ол да боз окшойт. Ала да боз окшойт дейт мына. А сода болуп атыптыр азыр а? Анда номер калтырбайт анда. Сода болуп атыптыр. Онда болгон бейлер. Көрдүңүздөр. Так, бул жака кеттик. О, тура албай аткан кимдик экен а? Ассаламу алейкум. Ака бул. Arzan nele? Tuyun dep kaldı. Vayka arzan nele kança bu lan? 105 bin? Bu kançan tuğan be? Karets sakın. Karets. Vayka. Tak, vayka çakla tekçi. Vayka. Жаңа көргөздүк. Так, ушундай баалар. Биз видеону аяктайбыз. Лайкты басыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Буякта мени сурап алат экен. Караңыздар. Каяктан келип тур бул? Операторлор. Жигит канча сурайсың? 135. Рабочий да бул, а? Ооба, жорго. Жорго, рабочий 135 миң. Так, бунун номерин калтыр. Жашы кандай, жебиши жакшыбы? Жаңасы. Жоргону көрдүңүздөр мына. Номерди айт. 0500 45 75 85. Мына. Жоргону көрдүңүздөрбү? Bası kança bası? 35.